Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi nangalesi sikhathi nangalomzuzu. Sihlezi nje kwenkulu nemnandi intokozo ukuthola nje ithuba esiliphiwe baba ekhaya ezulwini. Lokuphila nje kukodwa, yazi ithuba elikhulu eliyingqayizivele esike sithi masilibheka singalinaki njengethuba elibalulekile empilweni zethu, njengethuba ebesilidinga. Ngoba yazi ukuthi baningi kangakanani abantu abakhalayo njengamanje ngale kwethuna, athi umuntu uyafisa ukube nami ngisaphila. Yazi ukube ngisaphila ngabe ngenza u-1 no-2 no-3, but thina esisaphila kusayithuba lokuthi silungiseni, lokuthi sizisizeni, lokuthi sakheni, lokuthi sibhidlize okubi, lokuthi senze konke esingakwenza ukuze sizisize thina esisanjani, esisanalo ithuba, sisebenzise njengezikhali zamantunga. Ngoba lake lasiphelela siyolikhalela sesingaphinde salithola. Thola nje umyalezo nje omncane osihloko sithi ngabe usezingeni eliphephe kangakanani? Ngabe usezingeni eliphephe kangakanani? Lapha emhlabeni amazinga akwamoya ahlukene kakhulu. Kufana nasemsebenzini kunezinga eliphansi, like izinga nje mhlawumbe uyi-cleaner, kuye ngokuya unyuke kanjalo, but the more unyuka izinga lakho, that is the more ispace sakho siba safe la emsebenzini. So mawusayi-cleaner, it's like usalapha nje ngasemnyango, usangaphuma, usangaxoshwa easy kalula kangakanani kutholakale elinye i-cleaner. But the more anyuka amazinga akho, that is the more you get to be more safer in the company, because that is where and the most or that is where you are mostly useful for the company. Now engizama ukukuveza ukuthi, let's say at church, uma ungumzalwane nje ofana nabanye abazalwane, uhlezi uxoxa nabanye, yonke into kuwe nje, it's all about just attending, and but the more you grow in a certain position, now you understand ukuthi your presence yakho nobukhona bakho is always important lapha enkonzweni, or it's always necessary, because now there is a duty at stake for wena, so that you can grow, so that you get to understand more about the church and more about the law, noma umthetho wasebandleni, more especially about God. And when you get to that level and point, you will know ukuthi it is not just about attending, but it's about fulfilling wonke ama-duties wakho. And when you get to understand the higher and the level of the work, you will not quit for anything. And akekho ozokukhipha isinoma ikanjani, ngokuba uzobe usudlala indima enkulu yokwenza umsebenzi omkhulu noncomekayo nomangalisayo. Kufana nalapha kaNkulunkulu, uJehova ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini akathandi ukuthi sihlezi silapho khona imimoya uma izothi ivunguza ebese sitholakale sipheshulwa noma siphephuleka yiyo, isilahlekise nobukhona buka uNkulunkulu. Kodwa uthanda sikhule up until we reach the spiritual level la khona yokuthi simqonde, si-understande ngokuhlezi siseduzane naye ngaso sonke isikhathi nangazo zonke izindlela, ukuze ezokwazi ukusivikela kukona konke okungase kusihaqe endleleni noma kusihlasele, kukona konke ukuhamba kwethu ngokukholwa. So endleleni yethu yokukholwa engase isiqhelise kuyo noma isenze silahlekelwe ukuphila kwethu okuphakade. So ngale myalezo omfishane nje, I just want to pass ukuthi kubaluleke kangakanani kuwona wonke amakholwa ukuthi kusemqoka ukuthi uhlezi ukwi-realm of the spirit, lapho khona uzohlezi ufit enough spiritually ukulwa namaqhinga omubi, nokuthi ungadukiswa uze ushiye uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Because if you are in the highest realm, you will get to understand ukuthi awulutho ngaphandle kaNkulunkulu. You get to understand ukuthi uJehova
noma kuthiwa ulingwa ngangoma iyiphi indlela, uluthekisa nanoma ingaluphi uhlobo, uzohlezi wazi ukuthi ungubani wena, uzohlezi wazi ukuthi uzokwenza lapha emhlabeni, uzohlezi wazi futhi ukuthi yini elindeleke kuwena, uzohlezi wazi futhi ukuthi kumele uhlezi ubuyele kuJehova ngaso sonke isikhathi. When you get to that point of understanding, by landing in that level of the realm yakwamoya, okanye if you are in the right realm yakwamoya, uhlezi uzolizwa izwi lakhe, uhlezi uzozizwa izixwayiso zakhe, uhlezi uzoprepare, uzohlezi uzizwa konke akusiza ngakho, uzohlezi konke akuthuma ngakho ukulalela ukwenza. Fana nomuntu okwiposition ehigher emsebenzini, usiya-understanda manje ngekhampani, usiya-understand ukuthi kumele ngisebenze kanje, usiya-understand ukuthi umsebenzi, because the more you get to an understanding, the more ukhula emsebenzini, the more uyazi indima yakho futhi uhlalele ukuyidlala ngaso sonke isikhathi, the more uzoba safe, the more neboss izothi mayikubheka ikubuka ukuthi okay, lo uyiposition right, angidingi ukumkhipha, lo wenza 1 no 2 no 3, ikhampani simile ngaye, mesingalahlekelwe yena nje ikhampani ingavele ife, ikhampani ingacollapse, ingaphela ngale khampani, kungaphela ngwathi kanje, because udlala indima enkulu. So the more you grow spiritually, the more izenzo zakho zanda, the more izinto uNkulunkulu omenzela zona zali, because uNkulunkulu uhlalela ukuthi asiyaleze ukuthi senzeni, asiyaleze ukuthi siphile kanjani, asiyaleze ukuthi senze yipi intando yakhe. So the more siyenza intando yakhe, the more iqhubeka esithemba ngezinto ezinkulu, and the more iqhubeka esithemba ngezinto ezinkulu, uhleze sivikela kukona konke, because akekho umuntu ongeke ongavela dedela umuntu osebenzayo, amdedele nje sinoma kanjani ikhampani izowo. Lo muntu ozinikelayo, lo muntu ngaso sonke isikhathi yena mhlawumbe ufika emsebenzini asebenze even on weekends, ahlezi yonke, akikho iboss engadedela umuntu onjalo, ayikho iboss engadedela umuntu oyi-asset ngaleyo ndlela, because wenza sure ukuthi umsebenzi nekhampani iyakhula futhi yakhiqiza more and more, yenza igenerate more and more ekudingayo. So nala kaNkulunkulu, if usondelana noNkulunkulu to that an extent, not just attending a church, not just ukufikela enkonzweni sizoyixoxela nabantu nanani, cha, but understanding ukuthi uNkulunkulu ufunani ngokumlalela umoya wakhe directly, and then bese ukhiqiza zonke izenzo zokulunga ngokwenza intando yakhe. uNkulunkulu ngeke aza kudedele, noma sithi sikulinga kangakanani, uNkulunkulu will always protect you, uNkulunkulu will always send angels, uNkulunkulu will always send izulu ukuthi lizokuvikela, lizokuhlenga, lizokuhlangula, lizokudedisela konke okubi ongase kwenze ukuthi usuke noma uqhelelane noNkulunkulu. So it is important singabantu singamakholwa ukuthi sihlezi sinyuka up the realm, ukuthi sihlale njalo sila uNkulunkulu ethanda ukuthi sibe khona la izokwazi ukuthi asivikele khona, because isitha sizohlezi silwisa wonke amakholwa, sizohlezi silwisa bonke umuntu, ngoba ayikho ikhampani ethanda ukuthi ingakhuli yona. Let's say sino Transnet no DSV, uNkulunkulu noSathane, lo ufuna ukukhulisa ikingdom yakhe, lo ufuna abantu bakhe, lo ufuna ukuthi mabanda abantu bakhe ba destroy laba. So makwanda laba zohlezi be influencer laba ukuthi hayibo nina shiyani leyo company wozani ngalana. So uSathane naye ngekukhula kwakhe ukhulela ukuthi andise more and more people ama-Satanists nanani abazo influencer nalabo bakholwa ukuthi nina ayikho into enisiza ngayo uNkulunkulu. So if uzohlezi ukirem la uzofinyelela khona kuwena, because osuka ngala mefika la kule company le uzohlangana neclean eqala kithi, uzohlangana nomuntu lo olapha kuqala lo ngasemnyanga ngithi mem-influencer athi nina ayikho into eniholela yona, come this side, bazokwazi ukuthi azuzeke ngala, ebese le company le iyalibele yehla icollapse kuphele ngayo. But if ungalana, but you are up in the realm, ungaphezulu, uhlale office elile phezulu, angeke kuthi makufika nanombani afika kuchoboza, because you are protected, futhi akuyina nombani lapha phezulu. Mele qale kubika ukuthi hawu nanga umuntu efikile kanje bese kuthiwa uyavumeleka yebo noma cha, because if usungaphezulu awubona nanombani akwenzeki nanoma sinom kanjani, because you are so protected. So singama
singamakholwa mele sazi ukuthi these kingdoms are two lapha emhlabeni, noma there are two ama-kingdoms lapha emhlabeni. Khona yobumnyama, khona yokukhanya, khona ama-companies awu-2 afuna ukukhula womabili, afuna ukuzuza womabili. Engikuthandayo kodwa ngekhampani le kaNkulunkulu ukuthi yona inesithembiso sokuphila okuphakade. Le sitha naleyo bumnyama yona iyasebenza kuphela, isebenzela ukuthi ibulale laba kuphela, kodwa laba bathenjisiwe. So if uma ulikholwa, hlala kwiremu noma hlala ezingeni lapho khona ungeze wathikameziseka khona, ungeze wanyakaziseka khona, ungeke zozithola usuka ngelinye ilanga, ngokuba uJehova vele akathanda ukuthi usuke lana. uJehova akathanda ukuthi uqhele kuye. So khula ekuthenini u-understand ukuthi uJehova ungubani. Khula u-understand ukuthi uJehova ulindeleni kuwena. Khula wenze intando kaNkulunkulu, umsebenzele uNkulunkulu, umshisekele njalo, so that ezokwazi ukukuvikela, ezokwazi ukukuhlenga, whether in dreams akuvikela kulwele, whether in spiritually noma ngayiphi indlela, noma even physically akwazi ukukuvikela akulwele, ahambe nawe ezindleleni, akondle, akunakekele, akwenzele konke. Because ayikho ikhampani engaholela umuntu, ayikho ikhampani ongathi ususebenza kuyona ungatholi lutho. Ungasebenza kanjani ungatholi imali yokuthi udle? What kind of a company is that? So nakuNkulunkulu you grow when you work for the Lord. uNkulunkulu uyena okugixabezayo, uyena uNkulunkulu okunakekelayo, uyena uNkulunkulu okondlayo, uyena okusiza ngayo yonke into. So this is a message to amakholwa ukuthi ngaso sonke isikhathi makholwa grow spiritually to an extent la khona kwiremu uzokhula uze wazi uqonda ukuthi no, mina ngifuna ukuhlezi ngiseduzane noNkulunkulu, so that ngaso sonke isikhathi ngingeze ngathikameziseka, ngize ngilahlekele ukuphila kwami okuphakade lokho angithembisile kona uKristu. So if uzohlezi kwiremu la uzohlezi ukwazi ukuxhumana khona nezulu, then you are safe. You are so safe, ngoba singamakholwa kumele sihlezi silungile ngezikhathi ezifanelekile ngaso sonke isikhathi ukulwa namaqhinga omubi ahlezi esibophela amanqineni yathi ngawo mihla yonke ukuphila kwethu. Kodwa uma sisebukhoneni bukaNkulunkulu, uzothi ekuxwayisa uxwayiseke, uzothi ekuyala uyaleke, uzothi ekususa lapho ususeke, futhi sikufeze konke asiyaleza nasithuma ngakho ngaso sonke isikhathi. It's all about that. And nokudla kahle ke bantu baNkulunkulu, hlezi hlazi ukuthi eating right ikona okusizayo, because ku-maintainisa i-balance between the physical world and the spiritual world. Because if uzodla kakhulu, then you are more in the physical world, lapha you're just like that cleaner. But if uzodla ubalansise, udle ukudla okufanelekile okuright, udle ngendlela ekahle, then uzokwazi ukuthi kubalance between the physical and the spiritual world. Wazi ukuthi udlela ukuthi inyama yakhe ihlezi ithola amandla, ukwazi ukuthi uqine njalo, but uhlezi wazi ukuthi ubalansile spiritually ngokusebenza ke, because we need to work in the spirit. Simsebenzele uJehova uDalezi nomhlaba, sifulfile yonke into athanda ukuthi sifulfile lapha emhlabeni. Sikufeze konke abesidalele kona, sikufeze konke asibekele kona. Ngaleyo ndlela sizothola ukuphila okuphakade, ngaleyo ndlela sizothola ukuphulukisa, ngaleyo ndlela sizothola ukusindiswa, sihlengeke ezintweni zonke, ngoba kuningi bantwana bakaNkulunkulu, kuningi esibhekene nakho. But we need to put ourselves in the safe spot, sihlele sebukhona bakaNkulunkulu. So ke siyazi ukuthi emsebenzini if wazana neboss you are so safe. If you are always in connection with the boss, uzwana nayo, nihlezi nixhumana njalo ngaso sonke isikhathi, you are the safest. Ngisho kuthiwa kwenzakalani, ngisho kuthiwa kuyaxatshana lapha emsebenzini, okusalayo wena ngoba uxhumene neboss, angeke ukhishwe isinoma kanjani. So if sazana noNkulunkulu, wazana naye directly. Sekuyisikhathi manje sokuthi ungezwa ngumfundisi kaNkulunkulu, cha. Ungezwa kubani ngoNkulunkulu, cha. Azana naye directly, ngoba ngokwazana naye akekho ongakususa ebukhoneni bakhe. So umyalezo omncane njalo engifisa ukudlulisa ukuthi ngabe usezingeni eliphephe kangakanani. Zibeke ezingeni eliphephile ngaso sonke isikhathi, be in that safe spot, so that ungeze wazamazanyiswa, waze walahlekelwa ukuphila kwakho
ophakade. Inkosi nje ibe nani, inibusise kakhulu. uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. For more information uLihle Ithemba lo ku-TikTok, ku-Facebook naku-Instagram. Nidlulisele nemiyalezo nakwabanye bathole ukusizakala nokuphulukisa, nihlale nisezingeni eliphephile, ningalahlekelwa ukuphila okuphakade. Inkosi ibe nani, inibusise kakhulu. Amen.